rero ntabwo umunyafurika akwiye kuvuga ngo habarankunda habaranyanga. Ahantu wibeshye igihe iriya ntambara ya kabiri yarangiraga muri 1955, kuvuga ngo Uburusiya bwakolonije Afurika, bagiye muri nuko utakurikiye, reba conference de Yalta yabaye mu kwa kane mu 1955, bahuriye Yalta, yari Roosevelt na Churchill na Stalin. Kiriya gihe abanyamerika barafite ijisho ku Burayi, ntabwo bari bitaye kuri Afurika. Noneho bashaka gukoloniza Uburayi nk'uko babukolonije Afurika, ntibarebetayeho. Bahuye na Stalin Umurusiya, bumvikanye ibintu bitatu. Stalin yaravuze ati gukoloniza sebeti muve mu bihugu by'abandi, icyo ngicyo nicyo dekolonisation nicyo bumvikanyeho. Icya kabiri gukuraho apartheid. Noneho nabo baramubwira, baramusaba, kuko Japan yari yabananiye, yari imereye n'Amerika, kuko Amerika ntigize itsinda Ubudage. N'abariya 300,000 byapfuye muri Amerika byapfuye kuri Ile d'Okinawa muri Japan. Bati rero nawe uzadufasha gutera Japan. Ntibyumvikanye, ariko bo bashakaga Uburusiya bufate Afurika, ariko Uburusiya ntibwiyenteresa kuri Afurika, nta kintu bwari bukeneye kindi muri Afurika. Muri ideoloji yabo y'abakomuniste nta colonisation ibamo. Muri ideoloji ngo koloniza kugira abacakara ni ideoloji, ntabwo ari ubukene ufite, ntabwo ari iki, ni ideoloji. Ideoloji ya Occident gukoloniza, kudomina, ni ideoloji ya Occident. Nushaka uzasome, sinibuka izina ry'uwo muntu bavugaga, azasome Charte de l'impérialisme arebe, yabanditse mu 1885. Yitwa Gashikari. Pardon? Yitwa Gashikari. Gashikari. Uzasome Charte de l'impérialisme na article 28, urebe Ugusida gahunda yayo kwari ukudomina. Hariya itadominye Uburusiya ni imbaraga nke yagize, basenye Chine muri 1939 bashaka kudomina na Aziya, ariko ibyo bintu ntabwo yabona mu zindi peuple. Ntabwo wabona Uburusiya buteye igihugu cya Afurika ngo ugisambure cyangwa ukidomine. Ntabwo wabona Chine ifite imbaraga. Chine uyu munsi, muri iyi minsi, ishobora kuba izaba ari iya mbere no ku isi, kuko iradomina amazi, ikadomina na espace, ariko ntiwakumva igihugu Chine yasenye cyangwa bagize abacakara. Ukusida rero ntabwo rero giye mvuga ngo Afurika badukunde, ntabwo dukeneye gukundwa, dukeneye kubahwa. Kumbwira ngo Abarusiya ntibakunda Abanyafurika, si ngombwa ngo badukunde, nibatureke. Ariko Ugusida gukunda Umunyafurika wo ngo yabaye minisitiri, yabaye hariya, nukumukoresha, nukumukunda se. Uzarebe nta na rimwe bagufata nka bene wabo. Ntubona niba warabaye muri Belgique, niho nkunda kuvuga cyane nzi, baraguha n'igihugu, ariko abapolisi iyo bagufashe ukabereka ibyangombwa baravuga uri umubirigi de quelle origine. Iyo habaye crise, iyo bagabane abakozi, ntibareba ngo ufite nationalité, bo baranabikubwira ati nationalité yanyu ni elastique, tuyikuraho tuyishakiye. Iyo uhavuye ukamara iminsi nko muri Afurika usanga bayikuyeho. Rero Afurika si icyo dukeneye. Afurika ntabwo dukeneye umuntu n'umwe. Bariya abantu bose nta umuntu bagira, baba Abashinwa, baba Abarabu, baba Abanyocida, nta umuntu bagira. Afurika dufite umuntu buhagije. Rero ntabwo dukeneye gukundwa, ariko twubahwe. Ariko ibyo biva kuki? Ni twebwe tugomba gukundana ubwacu, Abanyafurika, tukigira. Icyo gihe baratwubaha. Ntabwo ukeneye umuntu ugukunda nk'uko ibyo ngibyo n'umucakara shebuja yaramukundaga bikanamushimisha cyane. Bageze aho bakumva umucakara, umuntu ugukubita buri munsi, yarwara ukumva urahangayitse ukajya kumukorera n'ibyo atagutumye. Ibyo ni ibintu bigomba kutuvamo. Naho rero kumbwira ngo nakompaye u Rwanda n'ubundi muri development, nta Rwanda nta Burundi igihugu kiri develope muri Afurika siniki. Igihugu gifite inkunga wavuga ngo kiri develope gute? Igihugu gifite
Donc, simbona iyo comparaison aho yavuye. Ntabwo njye nigeze ngira iyo comparaison ngo u Rwanda rudevelope cyangwa ubundi budevelope. Twese turi kuri meme niveau, twakurijwe n'abantu bamwe, ntawe ugira moneye, ntawe ugira nta souveraineté tugira twese, nta nimwe turagira. Sinimo ukuntu najya gukompara u Rwanda n'u Burundi, nabikompara gute kuri development yabyo. Ntabyo ni ibyo ngibyo abantu banyumvise nabi. nawe yarabivuze niba mwumvise Okay, reka musubiza aho ngaho mbabarire sina. Bon, d'abord agomba kumenya ama etat criminel abaho ni hehe, ntabwo ari abanyafurika. Etat criminel zibaho na Amerika na Israel. Israel ni igihugu kitabaho, ni igihugu cyaremwe, ni Palestine. Nta Israel ibaho. Igihugu cyagiye gifata Palestine, ubutaka bw'abandi. Ni Ubwongereza bwatangiye gutekereza kurema Israel mu 1917, kandi abongereza no bari batangiye gukereya kwintroduiza framaso iwabo. Framaso ni imbaraga, navuga sinzi niba nazita satanique, batekereza kurema Israel itabaho. Bafata Palestine yari ifite 26000 km², bafata 13000 km², barazikata icyo bise partage di Palestine muri 1947, bemplantamo Israel, bayita Israel ariko atari Israel. Kandi icyo gihe wumve ko Empire Ottoman yabananiye, binginga bari Abapalestiniye bati mudufashe kurwanya Empire Ottoman. Barabarabu bati tuzabaha independence, kuko Empire Ottoman burya naho babigize mu ishuri ko intambara ya mbere yarangiye mu 1918, barababeshyaga. Yarangiye mu 1923 Traité de Lausanne, kuko Empire Ottoman ari kirwana kiriya gihe, ari kugira ngo bayitsinde bakoresheje ya article yabo ya mbere muri charte de l'impérialisme, divisé pour mieux régner. Babacamo, barabakorumpa, barababwira bati mudufashe. Noneho abarabu barwana n'abandi barabu, nuko Empire Ottoman yatsinzwe. Noneho bakreya iyo eta, iyo bise Israel, bayita Israel, bayishyiraho muri 1948. Ramemane ku itariki 14 z'ukwa gatanu muri 1948 Israel bayi independence, Palestine ntigira independence. Hanyuma baravuga ati se ko twe mutaduha independence, bati baraceceka. N'uyu munsi Palestine ntabwo ari igihugu, bayimike independence. Dr. none ukiraho nanjye ndi abantu bavuze ko cyari igihugu kitabagaho, aho sinjya mpumva neza. None niba byonyine ko batayise Etat de Canaan nangwa se Etat de Galilée, kandi ikitwa Israel, iyo nkomoko y'iryo zina ryo wenda ushobora kuba ari umujyi waho ngaho bakaryagura, ariko nabo bivuze ko harani iwabo kameme bariye. Ariko sinzi igituma wowe ibyo nkubwiye, wowe ugende usubire mu madokima urebe ni wabo guteze. Iri ari Palestine, Kanani woni ni Cisjordanie. Israel ya kera hari Cisjordanie, hari Jordanie, hari Sinai, ariko se ibyo ni ibiki koko? Iriya ni Palestine. Israel yari nagizwe n'imiryango 12 muzungu, yari imiryango 12, imiryango uriho ubu ngubu ni 2, ariko nta nubwo barya benshi bagiye bava mu Burayi kubera ko baragize spiritualite ya Judaisme, bakajya hariya bagafata gahunda yo Anza yewe rero muraza kungura Israel, abantu benshi ntibabyumva. Bariya batuye muri Israel 90% Abarusiya. Netanyahu avuka muri Lituania. Israel igizwe n'imiryango 13, kuko Ephraim na Manase abana ba Joseph bakoze umuryango, ariko ntaho bahuriye. None se bariya bose bitwa abajuifu. Abajuifu ni umuryango. Urabona hari imiryango secret myinshi cyane. Hari abaframaso, hari abarothschild, hari Rockefeller, hari n'abajuifu n'abariminatis. Bariya rero n'abajuifu ku muryango. Rero iyo Israel mwita Israel igiye hariya irimo abajuifu nyine, abajuifu umuryango, kuko n'abarusiya benshi. Palestine kwimera independence ni bisanzwe, bagomba kwiha independence igihe cya decolonisation, kuko ari kolonijwe n'Abongereza. Bayimera independence kuko iyo uteye igihugu kidafite independence
ntabwo ari agresiyo uba ukoze, nta souverinete gifite. Ariko igihugu gifite souverinete, gifite independence nka kuriya Iraq yateye Kuwait barayihaye independence, byiswe ko Saddam Hussein yagiresheje igihugu kiri souverain, kandi Kuwait bayikuye kuri Iran mu 1962, bayikuye kuri Iraq mu 1962 abongereza, ku buryo Saddam agiye kuyitera yabanje aca muri ambasade ati rero ati province yacu ndashaka kuyigarura. Ntibamubwira no, ntibamuhakanira, noneho bacecetse yumva ko nta kibazo, nuko yateye Kuwait. Rero sinumva ukuntu. Hanyuma nashaka kumubwira kuri bomba iriya arme nucléaire, iriya ni arme de dissuasion, ntabwo ari yo gutera, niyo kwirinda. Iyo Saddam ayigira ntabwo barayiteye muri Israel, ahubwo nabo baramuteye. Korea du Nord irayifite, yari yayitera hehe, ariko yitwa ngo ni biramenasisi. Uwo ikintu bayangira nuko iyo bayifite badashobora gukuraho. Gaddafi yayigira niba baramwishe. Rero ntabwo uwo muntu ambabarire, abanyafrika samayita voyou, ntabwo araba ama criminel, ntayo batera. Ariko iyo wagiye gufata territoire y'abandi, ubwo nuko ntabarangirije. Israel yari ifite 13000 km², iratera ifata 7000 km² za Palestine iziyomekaho. Ubwo ifite 20700, kandi itagombye kurenza 13000. Urumva rero simbona ukuntu wavuga ngo banga ko hari ibihugu byapfa gutera iyo bombe atomique. Abayifite nibo les voyous. Amerika yiba nzima ntabwo ari gutera Japan ziriya bombe atomique, kandi hariya bombe atomique iteye abantu wica cyane n'abasivile. Ntabwo Hiroshima hari objectif militaire, na Nagasaki hari objectif militaire. Bari bateganije kuzitera Tokyo na Kakura, hanyuma bona hari ibicu byinshi cyane bayitera hari aho bashaka kwica abantu gusa, ntabwo bari bakeneye kwica abasirikare. Hanyuma mu kubijitifiya bavuga ngo nicyo cyatumye ngo Japan imanika amaboko, kandi barakubeshya. Ziriya bombe Japan ari ko afite bizibiri gusa, nta yindi bari bateye. Bari banze kumanika amaboko, bamanitse amaboko kubera Stalin yateye Manchuri, ahantu hari base militaire iz'abasirikare, hari amapetroli y'abajaponais, hari base militaire z'abajaponais. Noneho icyo gihe premier ministre yitwaga Suzuki aragenda abwira Hirohito ati rero ko Uburusiya bwinjiye muri intambara, ati nutamanika amaboko turapfuye. Ati Amerika nta kibazo ko nta zindi bomba ifite, ati ariko Uburusiya bwinjiye muri intambara, reka tumanika amaboko. Nuko bamanitse amaboko. Noneho ukuntu tugendera ku kinyuma batubeshya, Amerika iravuga ngo ntabwo yari izi yuko iriya bombe ifite yagira amadega ameze kuriya. Kandi ubwo ku itariki 16 z'ukwa karindwi bari bakoze isi, kuko ziriya bombe zari iriya ni projet bitaga Trinity, zari 3 muri desert de Nevada. Barayiteye, barabona amadega, barabona ko yica abantu, bumva bazica abantu uko bashaka. Baragenda barayitera Hiroshima. Iya bombe ntiyanaguye hasi, yaturitse iri kuri 450 metres. Babona yisha abantu utabara. Noneho kubera yaturikiye cyane, aturikiye mu kirere, yahise izamura ibyotsi byinshi cyane, bikurura imvura ishyushye igutonyange agatonyanga akagera kwigufa. Barabona ukuntu iyo mvura yisha abantu. Hanyuma iyo mvura ishize, haza umuyaga bise tempête de feu, umuyaga waguhuha ugashya. Hashize iminsi 3 gusa bajya gutera indi Nagasaki. None se kandi babonye degaziyane, none iyo bateye, none iriya bateye Hiroshima yari 15 kilotone, Nagasaki batera 21 kilotone ya plutonium. Hanyuma gusa cyatumye tica benshi ari nuko Nagasaki hari imisozi nayo Hiroshima harashashe. None se ko bari babonye abantu
yishe abantu Hiroshima na Nagasaki bayijyaniraga iki kandi Nagasaki nta objective militaire n'imwe yari ihari. muzungu uri kunyumva Yego wenda dogita reka wenda ngarutse kuri gashikanyi ibyo yaravuze kuri kiba Urabona ndebe ikibazo dogita agize mubona mugarure neza mukomeza ndebe ikibazo dogita agize mugarure murakoze ibyo yaravuze ngo kuri kiba ngo irakennye ku ishuri byo muri Afurika nta gihugu cyo muri Afurika kitarusha kumera neza kubera ko muri kiba abaturage babo bivuriza ubuntu kandi bahabwa quality y'ubuzima ku kigero kidasanzwe n'abanyaburayi batigezaho especially ko abanyamerika barenga miliyoni 70 nta silence bagera kuri miliyoni 30 n'aba homeless batabona uburyo bwo kwivuza naho abo ngabo nabo miliyoni zigera ku 150 ntibabona uburyo bwo kwivuza mu bitaro byiza bahora bashwana n'amasilance yabo ntabwo ushobora kubagereranya n'igihugu nka Kiba ahubwo abanyaburayi bahora kubera abafite ubushobozi bajya muri tourism y'ubuvuzi ikindi bihagije mu biribwa bitameze nko nguko unarebye kuri GDP bano banyaburayi baberekana kuko bakomeza kubasebya mu itangazamakuru ryabo bafite ukuntu bangiza image yabo bakorera za brainwashing ku bandi bantu ngo ntibabakunde ntibabumve ariko twabonye mu gihe cya covid bose babiyambaza bavuga ngo barabashaka turababona mu bitaro mpuzamahanga byose barimo baravuga ngo nibo bashaka barimo baravuramo ngo bajye kubaha ubwo bumenyi bajye kubavura bajye kubitaho ibyo rwose ni ibintu bigaragara ntabwo twabitindaho ngo Kiba ngo imeze gutya ahubwo ko itari mu kwaha kwabo nta yindi gahunda bibera musibye kuyisebya ntabwo Kiba nyajyanye ngo reka duhe umwanya hari umuntu wazamutse ya Orisi ariko buretse Ineza kunyumva yego ndimo ndakumva muzungu niba atari ukudevi ikiganiro nashaka kumva point de vue ya docteur kuri yaravuze ati Igisirayeli ukuntu yahise ivukayo na independence yayibona n'iki twari ifite abayishyigikiye ari kubona gute ubu ko Palestine ishobora kuzabona independence cyangwa arabona ari yosha n'amarenga ya politike Dr. Bitekereza niba atari kudevi ikiganiro bitagutwara umwanya muremure kubisobanura urabona aho bigeze nuza izabona independence yayo muranyumva ego turakumva hari ikibazo Afurika ifite kuri Isirayeli urumva igihe nyuma y'iriya ntambara hari projet ya domination yo kudomina isi hanyuma buriya isi itungwa na energy buriya igihugu kidafite energy ni nk'umuriro utagira amaraso none se wagize ngo bagiye muri Proche-Orient niho bari bafite choix ebyiri bagomba kuza i Bugande kugira ngo bafate energy muri Afurika cyane Proche-Orient nuko bakreye Israel ni projet bize mbere n'iriya jenoside itaraba kuko bari bazi ko igomba kubiriya bari babizi bavuga ati turadomina Uburayi tuzakenera energy Proche-Orient niyo yari iya mbere ku isi uretse ko n'uyu munsi uretse ko Uburusiya bwaciye kuri Arabie Saoudite nibo ba mbere ku isi muri peteroli uretse ko uyu munsi Iran ishobora kubacaho bose noneho Israel bahize hariya inikema kugira ngo bakontrole Proche-Orient bashaka kwizana i Bugande kugira ngo kontrole Afrika hanyuma icyo gihe Ubugande bwari buri kolonize n'Ubwongereza Ubwongereza buravuga ati no na mbere Afrika turayifite indahari Israel igihariye rero iyo abantu bavuga Israel biransetsa Israel ni ikiremano cyarimwe na Ubusida kuko Ubusida muri gahunda yo kwari kudomina isi ku buryo n'uyu munsi babangamiwe n'Uburusiya sinzi ko muri iyi ntambara ya Ukraine mu bizi bari bafite plan yo gucamo Uburusiya ibihugu bitanu ngo bavuze ngo 550 ubuhugu bitanu kimwe gituwe na miliyoni 50 ariko igihugu cyacikaguritse gutyo nk'uko Afurika yacitse ntabwo gisubira kudomina bibatera isoni bibatera ikibazo kumva Uburusiya buruta Amerika inshuro ebyiri aricyo gihugu kinini ku isi ni 7% de la planète de terre émergée none bumvaga bo iyi ntambara izatuma isenyuka hanyuma rero kubona ngo Palestine izabona independence ibintu birahinduka muzungu
imbaraga ni ubwa mbere ku isi, ni ubwa mbere kuva iyo Israeli yabaho, ni ubwa mbere ishobora guterwa, ni ubwa mbere Israeli inanirwa kurekipera abafungwa bayo, ni ubwa mbere Israeli ishobora kuvuga ngo tunegusiye na Hamas. Rero ntabwo aravuga ngo hari uwavuze ngo Iran ihora ivuga ngo irakuraho Israeli. Israeli niyo yavuze igomba gukuraho Iran mbere, biri normal. Noneho bariya abantu bafite traumatisme, bazi ko ubu ngubu sinzi ko mubyibuka igihe Samuel Hatingito bavuze ngo Gerry Ford yashize ngo bagiye kudomina isi. Samuel Hatingito arabwira ati no, icyo yise le choc de civilisation, ati muri ibeshya izaza mu yindi forme, abantu bari fite civilisation imwe ntimuzabashobora, ku buryo n'uyu munsi n'ibyo kuravuga bafite ubwoba kubera kuguma wica abantu kuriya bituma bagira conscience bakishyira hamwe. Ubu ngubu Israel Palestine kimwe cyizere ko izabona independence, hari Ligue Arabe yamaze kurevya conscience, bazishyira hamwe. Israel yumve yuko kugira ngo igire amahoro nayo ari uko Palestine yagira amahoro, yagira independence, kuko iyo Israel ihora mu ntambara nayo nta mahoro ifite. Iyo umuntu akubuza amahoro nawe ntayaba afite. Israel ikeneye ko Palestine igira independence, ikagira amahoro, intambara zigahagarara, kuko ntabwo izaguma yirwanya ngo izayishobore, ko amaherezo nabaho urugero kuri Empire Romain yarwanye na Empire Ottoman imyaka 196, kandi Empire Ottoman iza kuyitsinda mu 1453 isenya Empire Romain. Na Israel ntabwo ahora n'imbaraga, ntabwo imbaraga zihoraho, imbaraga zibaho zikarangira. Ugusida igihe imbaraga zayo zigeze aharindimuka. Sinzi niba mwarasomye Boniface Pascal igitabo yise Le Requiem pour le monde occidental. N'ubu hari icyo ndiko ndasoma pour comprendre le monde, arabisubiramo, aravuga ukuntu Occident iri kwiradefrena. Hari n'undi witwa Todi yanditse Le Décret du monde occidental. Imbaraga nizihoraho, ibintu birahinduka, ntibizabatangaze Afrika nayo igize imbaraga ikubahwa. Dr. Okay, urakoze. Tugiye gukomeza na Yaoresi agakurikirizwa na Spar. Najya ngo nyuza amatangazo gato